Iyang o Kasilelia. Raket rogaros patronan pileu supplemental program and kapese. Makin kawan pada sang ni option speaker, puangkin sakar kita atau ben poitan tatongkan en nan salmu mail palian kawata ko sunnet kaisak en wain pompe. Riamon wata ben kapese en tatok pukat ayaban koneng melel yen patron tiang ki yo yai tungal sakaratan kaipani pan kuburan kala berak sokon pompe yu. Wala pan kuburan nan kan ko. Wan ke lekan nanalek nan kini ko. Wan ke lang-langan way palikan chorus. Wan ke kabna karyao son ko bung labalabo yang amu son ko bung kan. Wan ke speaker o trawagan chorus an puinin ko kusunat kaisa kan wain pon pe. Wan ke kaunen way os leben mumot so kan. O itungal wow toror ong ton pon pe yunsak. Nan salmatal program en kapesen weekwot katal ban katin mamangi pene autaben men kapese toror besang payu mawiyawita upakatari yang kaunen kampan public safety chairperson and committee in public works transportation and communications commissioner in PTA o kabinan wain ponpi meban bil sansal ye autaben exit meeting ong kampan sap the speaker patroan yang pateng Kayu nichu neu barya kriyasak. Speaker Lampert patrawan katarong teraktaran kaunen kampan apa pali melele o anabak mawan wipakon Mr. Patrick Carl silduko eu o patrawan maing teraktar Carl. Aitungal wow oran mau sangpon pe legislature. Inangan enching tan silduko set song en peki Puyen patrawan alete kubromui tawamu chungal bepem o mata ong tatong kay mamiayer ponpe abu sotra patrawan ma miya ko sandien tatok rules or regulations ma pali ipatrawan kamelele me kempa me kompuko garanwat yang kawitata tatok pukat puigi ewya inang o ruwasan kusunat me songan tatok kan me banwiya wipon Teni al pananane nala kamanaman sang paliwat. Kusunat puko chibo police anki songan manaman pukat. Pokampa makomui apapali en kakuya puko en kakailaga kusandian tato kusunatakan ikamelele me baniya sawasmao o lau dong chon tatong kan renuya rail puko tatok amasong pukat patro nantaropoy. Isoto patrawan taman mea tungal pali makusunat kamanamala pali rawat aptame itaman me mia kamamatan kusunat makaptolong murin tatok pukat miela nan waywat. Sawas peneng ran government riyawat pan inenen apali kagaileben kusunat me waywat sabulman ki. Masay kinja me gut masansal nan tarapo me pit ko santi and the talk the rules or regulations and wasan kotre al the crosswalk o wasan alu ni kailan al sidewalk ay kamelele me koneng komuyen kawit iyatu wana child bana bali rapukat makasanti and the talk the kusunnet me en wiyawita maya miyer ay absurd patrawan ay peki komuyen sawaski Imen patrawan kaim sakala ireyo may tiwo kila o kawit kisang mas abomon me sotre menalalta met epit sikung and changagisitosa te test driver's license sikamut wiyawita ele sonbar baisak te limaisak samalaro o ekoneng melel kalelabang kan me patranan sikung te testwat and kakwiyawita kap Poen kak par yang songanal me miemet. Songan sain o tupson tatongkan me patro ponal nikailenal o songkan me witatok ranwat me sotramas. Yawan parki me stosa potpan kak trangaki wasa sotra bilbilkan o song trekan. Ay tungal kapeng poeki omoy anso me tarabot katrabala o kom kawit ong tamaban kayu koneng poen kakuya sawa sebentatongkan me kom pukoki. Isoda songan-songan cia sama tatongkan
ran kakala sunnet sabulman kita chungolen ki abuyang ka melele tolul mesangni eubenen tatok engin kelap melele tarbo chepan bil pagdariyang sabul machail kapinan wain pon pe ulia bekan en pinin ko sunnet kaisak o son kawit en ko sunnet HE en wain pon pe pambil kamangayala obnian sa water kapayata tatok ni wow House and Lambert, Speaker, 10 Pohnpei Legislature. Kariyaw ni Chun Riyaw Barya Katriyasek, Speaker Lambert, Pilpachawan Katarang, Chairperson and Camden Public Works, Transportation and Communications, Eralyn Movik Silgo Ew, Oe Pachawan, Maing Chairperson Movik, Pakair mo sansal ng ratio mabitiray laramasakan maganda taong kisabis and pil sang PUC, Mesojogan Pine Sabis Watch, Patrapatroyer, Ponangan Parar, the million payo. Imenen sansal mga yamen mayang patronan pungan puinen aramaswat. Nan barya kati sa kuno, ipatrawan tiarata may rail makan watak ay chungol meter, sotre melel kinempe kan mesansal na ay chungol billings. Niyan soy tiarata me Puel musul inenen pointi ay chungol metero o mila pan puel tolul. Nan son pungan murid mo ay chungol piling kasaleta may yanana point salali may sakeo. Nan son pungan chalay riyay magayu chuk ap mela o ay chungol piling en son pungo ay inenen chuk sang salali may sakeo. Iya punjingitak silgo yung Mr. Elkan Perker, mawia meter supervisor ni Ansowo o patagyang tami ipachawan tiaratao. Ipachawan kasaleyang ay chungol iran kapunot ong tame wiyawi ong watawatakan mesocho pung o melel. Ibil kasaleyang machalali may isa kayo mesansan na ay chungol pilang imenen sansal me elikam tolul wesocho kakpa kayo ma ikin point songan lauto. When loud making point, chala silisak sama. Ikasaleyong mekoneng yen point loud. Nan son pong meriyo melao. Pwepil loud tatokala. E patroni nogu me banwi adjustment. Muranan sugis ap sola tatok. Murin met iapkin katareng ay chungal kusinliko General Manager Anson o Controller Nanpei o rainanin patrawan mukit kan may kasaleta. Anso may wiyata kayo na itungal kisinlukowo ay tungal puipuan sotralel chalay buki. Ranwat ay tungal puipuan karanyang chalariyakit. Inogi yang rame anso may adjustment deo ban wiyawi iban matangatsa pain ay tungal puipuan to. Nitaben bariyakit isa gisu paiben pila ni Imon really a peusang ay chungol pilo. Mendatre imriaw wiyata tong meter sang anso lel ranwat. Poy en son pungkan soto wakaglalaut miye. Metribil kasalayang ra nan ksinliko puen katete me watawatakan merakin wiya mon pil en imon riaw sang ay chungolo tatokan watak meter kan soto ya tatok mele lo pungkay. Tami uya kitak sinlukog set ipatrawan ma itungal sinlukog kan me patrawan ongra me isotraban pain na itungal poipant lau mi adjustment pan wiyawi ayat karapen masangwat ka kuyawi yong ye atame PUC pan sotoka kuyaki yang metrikan. Irabrabagi ay pung poi patrawan wewe ke metatak me wiyawiyo soto pung o melel tolul. Yatuan irail me soto kak ukita rail pung. Ong nekara pewat. Mego tananen wiyawiyong PUC puen kakatiara kata tame rawiwiya ong sangan kapunot metuetremet. Resoto kakan pun sese irawat kokolate. Ewia iramelel o kapalew ong customers kan. 1.1 me mimi no 1 chala million payo. Ikamelele me ko sang 1.1 me tueche tame ikasaleta.
Poi ramas toto me ipatroan rongasang Israel me pe tungalen ki songan ka balwat apil sotre sawasen PUC uyang rai. Ay tungal bekbek ong kamtian PWTC. Kumail kubur kalangan o bakair kiyang me sabulman kita tungalen ki poi puanten pilong PUC pakamtian kak tierta sang Israel kabal me mie. Tatokpet panuya labalan sawas ong atail tungal aramasakan orabaninin kabang kemelel. Nani raira nanso me ipato nan legislature wat saigintre sang wat uyawi pake. Kasilu di tune isak parya katri isak Speaker Lambert pil pachawan katarong men kapese Commissioner and PTA Mr. Wilson Panwell o pachawan na netungal kasilu ko main Commissioner Panwell tatop may kiniyang pachawan Tiwogan and main Commissioner kay me pachalar mentate kongong ekin pachawong Israel nantaropo pues luon pave kan makin koti ang wasa kan me ola ponan enka kan uyawi pake utariyaw tatagot pilkin sola uyawi wasa toto ponan pave and way bagan manane sangan onon pukat tame pachawan ponal pave ran pukat ekiyang ye likilik o kaprapor pues ima koneng o pungan uyawi sang mas me aramas tiwo kelar o ima chapier sansal pues giluan pe pukat ko sang pneumonian project and way pakon o ima kareta o koneng luan tupso ang tatok pukat and kotiang wasame ola ponal pe Puen mawong tatok ong chon way unsak niyan so maraban tatong ki alpukat. Imen pachawan walianti pon pe legislature kaisak o uya chungal kapeng muletak. Puye ko santiyo planin tatok makom chabiatar. Ika melele me mentache chikitrik po uya kasalaben mo mitatok pan poita ong kamao and chon way. Imen pachawan peki komuyen peusela tatok mau makom sapiatar poeki wasa chotre po naal peib manana sangon tatok wat. Ibil pan pachawan peki tatok en murkan enekis kamaulasang tame kom sapiatar ni tatok wat panekis kampak mau tatong misinen kampak maramas kinsikan. Ipachawan me wasame luan pave kan pan tatokye sotroyak sen project kan magumay uyuya o miete me pan kose aya karapen senuya tatok pukat en mau sabulmen wen pon pe al pukat o niya chail uya men pon pe kay aya chail chowong sabulma chail uywat imen uya ke chungal pagpag bet kachailen pachawan metametawa o tama-tama nanso koros ni tuwana child men pon pe kay. Kay ten puegi ay pan puegi project me pan kareta ay pan wiyata tatok mao. Kapreya nga chungal kapeng ong komui o omuchungalakan. Ni wow Ausen T. Lambert, Speaker pon pe legislature. O kapayo di tune isak wano Karya Isak Speaker Lambert Pilpachawan Kisilakawi Kabinan Wayne Ponpe the Honorable Reed P. Oliver Oyabachawan Maing Kabina Oliver Aitungal Kaping Oran Mao Puegia Tabil Kaktu Benen and Sinluko Set Kaping Puegita Talk Eo Metraptar Karanyang Sonbar Eo Mebatalar Oran What is Ansal Me Katokaben Prison Kamar Imsaklar Government and Wayne Ponpe katin payama patatok what Euya Sawas Eu Sang Government and People's Republic of China Sang ni Eu Benen Tatok Masawal Matal Government Lab and Ebesem Pakita Mendate Tatok what James Seklar Sotamagak Tatong Priswat Potene Saikinja Kasarawi Poen Langada Priswat and Gak Tatok
Ika melel me kasarawi awiyatre ten ligan tatok te me menwai ken bacawan formality o sangan wiya pe wat kakan wiyawi anso koros more. Ma emelel me mie aramas sang company o government me ban kodo sang diki me wewe ke me China poran yang paceng wiya kasarawat ai ka melele me tatok wat kakuyawi anso merelau leleto. Kecil sutra kan awiyawi ni tatak wat sen nakir. Israel kan mungkin kokosan palialan priswat awiya tatak laut wong rail ranuya cangacang wasam awiya tatak ranwat karen yang son pareo. Maya sutra wiya be yuk child ka kan yang government in FSM o embassy and People's Republic of China pot priswat and kak trip tatak ansawat poen kak mawang rail kan me kokosan pariela samwa sakset. Ipan pacawan pasan kupromoy kalangan en komoy kabina ni wow ausanti Lampert speaker. Pelien silgog set pil pagdariyang president and kanta kabarabatakan en Mike Nisha secretary and TCNI Government Lab, Administrator and TNI Bonbay o Tawaya kanan pinin ko kusunet kaisa. Nisil chu nisa kisu barya katriyaisak Speaker Hausen T. Lambert Patawan yang Pateng exit conference eo mewiyaw klok riyaw murin sawas nan conference room and Department of Land of Public Lands Board of Trustees. Exit conference watch pit performance audit report mewiyawiyong campaign sa o iyatuan BPM o matamatawan department watch ong kadirekta kan masansal nan reporto. Pwede kasilugaw mepakatariyang director Peter M. Lone, account department watch sang Speaker Lampert, mesair akairan kadirekta kan masansal nan performance audit report watch Ye Karapan Bonbay State Public Auditor, Teisanan Kanan Wisonu Egachin Malipe, po Speaker and Kak Pachem Tatakwat. Kadiaraktagan Masansal and Northern Report Watch Kasaleta so which are in the top Chocho, Met Department Watch O Port, Silu Masansal and Audit Watch, May Public Lands Board of Trustees, Board of Historic and Cultural Preservation, o Board of Land Surveyors and Examiners. Kadiraktakan mesansal katete mesoche policy guidelines to kasandian tatongkan megusunod ruwaseta papalibukat renwiata poen sa department ports kan trangagi way tatok megusunod kasaniti. Sang negara bawat magareta campaign sa po port kan arail sutra ka kanwiya arail desabul marail puko kan ni sonamao pwede sotra pasan en tatak makaway tatatong kan mewiwiyawi sang mas koto. Met mewiwi ka mayrail kan makachangator kan bawat o port kan campaign wiwiya wanarail ka kan tatong koros. Pwede sotra megot nan tarapwe makaway tirail nan tatak. Met mebilaleta kakailaban ko sunatakan nan paliwat mesuda sansal inenen luwat melen. Karasabe, kadirekta kan maramas chocho inenen tiwo galar di ikotan tarabuen kasapasap manaman the certificate of title ong sapasabuan Navy o bilmiete sapasabuan Sapan. Kusunat makamana ta kasapasap pukat kamanaman lan an par kituwa buisi sa kwalo. Ablelatoran wat palilauten songan sam pukat sa igintrix in likaw manaman kota. Director campaign sa nan exit conference what wek melalin so which are trotro mesansal nan audit report o ka melalin public auditor o sabul mekan me iyo achungal chon tatangkan chapiatar kamkamomot tigsaun tatak meraban tatangki nan tarabo poen ka kasanete uyepen kampa o port kanarpan kachangaway tatangkan o kapengki Speaker Lampert pacheng tatak what po legislature kaisak rankak sawaski wasakan mananaban kusunnat and wugtakala. Kasante mesansal na audit watch
campaign sa pan sotre pantasang nisulay silu barya katriyesak kaptulong arail kayuan report from option public auditor meban kasaleta arail ppm ong matamataw ong katirakta isak isu mesansan an audit report wat muren mo nan sonpung goras lel nan kawanawan sonpung kan bawat pan reports ke nan ewew sonpung tatongkan merawiya poen kak kamawiya la katirakta soichar isagisukan mesansanan performance audit report. Performance audit report number 00 ew lebanyal riaisak ong baran tatok riagit isagisu o riagit isakwalu. Speaker Lampert sakar kita ya chungal kapeng tan kupuraniso o asai ong trong tatongkan chorus puyegiye yang pacheng tatakwat o kamelele mesang ni ubenen tatongkan en palikan mesansal ubenen an exit conference wat ayaban uya kapoy ben tatongkan ong lakap o ansokan meban patroto o ye image out ben KPS ben tatongkan makak sansalong kupromain nan wigan rongwat mail yang programo chong ni ansokan bagen kosanti lawan sawo kalangan o kasililiya.